di jurnalis labang soning dia Farman nang itum solo kita one day workshop labang so amai TV pun kita lakukan nang itum kompetensi ning blog yang sudah baca pada itu. Kasi lason amai itum TV pun nanya penaan untuk kita kira semua orang nak tapi ke anutis nabe opinion son pakai klaim maning hang do anutis na bang puta sila solo kena pakai mane jurnalis klaim maning hang do tapi doping lo non ke sila bangso jurnalis klaim aning hang hari so yang abang kubang itu mas tapi ini lason anisi permanently tunjong sepung saya lason kacing wae kacing saya workshop yang sebilo produk te alang litum tampil ada ladang penitu cari dulu senior iklim bari matum long tam alang itu cari dulu kasi nili ni harong piko pela somai long nang litum nilipan kan somai alang nang hang pena pa mega pon tot kacuro pa jadi to napen ke isi nang tomateng no nili pachini ang tulam tege lapu hello ini tu kacing rom siam sa tor tu diram rong hang ke hai alang li na pingkada teken di buah department labang so public relation tempat doji apan nang apa bori pon labang di itu klaim pon gomlo alang li na pingkada teken peneng CM excellence labang so award 2026 penitu change untuk akan karma ka duwer jadi don hetong itu council long isi kabinet dolo isi amai long dolo hala isi meeting long Bila kacing long siam sarabang, approve konelo, nanti lanon, hoy Desember kate November artiklo, nil tumla CM Excellency labang so award, kipi ponje patane tu cisik pon. Lapen ke, aku eson dotulang, je ningkane sek, ini apa ya son, kacing sai, ba ilitum one day workshop. Laso ke padu ponje fanta nilitum silpen ani kangan lagasi ipi ponje fanta nilitum separai pun itu masiem sara leadership itu separai pun asi peneng abang ke non het ini tu action plan tu lah asi muming pela bang ke nalitum la jafala hadi nalitum la bangso angka bang ke officially nalitum la pen ke nilitum peneng nilitum aku ke Ciparai pon dolo council pen SOP sigi thik pon padu pon guideline isi padu pon jadi department itu ahok pet advertise kita pon lagi sama bahaya lama tapi council pen Ciparai pon lapin ke advertisement ki pinai aniyom niti apakah kami ni dapat SOP ke Ciparai pon dolo SOP nale tum jabat maka aku pini dengan kali kalau suatu yang pele, nal tu declaim kita mengenai apa nanti dari TKI. Jadi kita ni alam itu velo, hal tu kadu kau pantai, lan arni kita lana kapang kapor stamela, suamai kita ingin nangan nangan Charlie dunia semua tu tak kira tu. Sedena tu tak penangan tu asalan itu mana itu declaim barin tu mah, kan pun paminut, tapi paripun paminut, usinang itu kan macam ni TKI.